na ya na mebusa mo se na ma McBrown ma me agyeman adan seven predators woni lawyer na ana wonim court kwan eduru bre bi anka ba bia waduru nka se wotena sese ya na nsem nkofo kan with that evidence no na nka ade kokod ne agye hu sika ma wo de man baby magazine kura na eye areho go bi bani mu ase time bia na egu sister na ni mu ase nanso de be ye bia no ubon at long last na ne ho afi so hono obi ewu 18 years nie 18 good years afei na mo tarnish nipa na image adenti ne yentimi masa be predators enkrama ya wono madan ye ma wono na let's sleep indoors lie me say picture we ho be ba asem da bi the rate ababa we hwe be Facebook no so pa anya hwe mumma me the next picture no me ba to fa first picture no to nchai for the next picture no to wi a me gidi mi enu na hade the mother took the picture at the same time less than a minute me ba to second picture ni nie okofo hwe okofo hede asesa kra so I had to say obi a ofele bad yes ewonimu exactly enti Professor so was asesa okofo kasa ba me wi professor so obi a second picture na dey atoso na picture we show say the return of the girl has come because say you heard the way back no try no esifate na wo hwe sa picture we ya wo se ensonsoye aba bedam the same picture back I say ofeli emotional bibia eye abufuo yeah so what I say I just said why you be ade na ne wura hubi na wape ba bi atena na fa awre ho na dane abufuo a exactly rise woni panim enti we no edi adanse say ne spirit asan ababak no pese od oye nioma bi ema Ghana fo huru se eye no kure sasem wa yakọ rezi aba no esan gentre ha abujan for me mamu nyina makọ about mobile Djka nyan support TV minim se sa radio waje bre o hwe ne first time ade hian so be press notification bottom na no press subscribe button no for more videos na aduru bra ensem bi aye critical I was say ye dey ano eden etum da bia na meka say ye wo maame no masofo papa no masofo bi o ho in fact ye respect you omo pa nanso kamia ye say ye si nipa ba akopɛ ne kodi fine efre omo nyina fantefo aduru bra was say asofo na omo ye well respected wo man mu no eseti asofo nketua na omo ba ni bi down ka kire omo say da bi yo bodam ni bi a wadi kan bodam 30 years ni onto border rubber crown fa bi nto ye obodam within 3 months 4 months wa sha ase wo totobo eni udru ye friend sen be 2 years dia ye wa ha no atam bomb no wato na dia blast your mind enkom hye ne ya adoso enkom hye hunu let me be bold enkom hye hunu no ya adoso dodo what you say da bia me kan se mo say kamia ye so on my way aware engu obi aware egu a na ai em say dro de koye ni kunu no na afi ate afri nani so obi bewu a ai em fine nkosia na okosere akwala no em say bosom na okosere ni firi ho no wayi ni nsa afri akwala na obi adwuma gu a ai na okoji bibi be hye adwuma na se na adwuma na gu yeyi obi ade obi kura da subenfin adwumam am yeyi na di kura no eno no sofu bitime de kohye bonsam se ni colleague bi na wo na se am yeyi na di de nti amamani abra me ka san nyina ye sofu adu asare bio na nsen obekasa fa na ama McBrown in fact areho na ya so no adana mibusa asem we senti se McBrown wo fie na nka wo de memfa ne se enye unu akora na na se bia wadamfo no ne ka se wadamfo ne sister ya wo ko ya ntinka enya wo fe obi ewu 18 years nie afi ne adi ni wuo ebubo adum ni adan inti McBrown picture na we yi no television ne so ebe ka asa ai chinchin e wo so no ne hwe maame no sofo na wo pa kire sen na make us a drum re bia ye mu bi you have to be bold
obaha na se won hwe sabi obi amfrɛ o obi amfrɛ o wadaroma with all due respect ye kanokre because ye se Ghana ye nyamesom man na so nyamesom man na ankasa kra ne ye nhunu ye ho so kamia ye se China ni India ne ade na wo kra na wo nhye dan sum nyame no wo kra di ye chen yen edi entia ye di nyamesom akatakata ye ni wo man mu ne 7 preduas ye di nsemunu edi nsemfon edi nyame din edi senkofo adwuma gu nkofo aware e wo krom a what is going on areho na yana mibusa musa na nama McBrown mami ajemai adan 7 preduas wuni lawyer na ana wunim court kwan eduru bre bi anka ba bia waduru nka esa wotena sese ya na nsem nkofo kan with that evidence no na nka ade kokko ne agi hu sika ma wo de man baby magazine kura na eye areho go bi bani mu ase time bia na egu sister na ni mu ase nanso de beye bia no ubon at long last na ne ho afi so hono obi ewu 18 years nie 18 good years afei na mo tarnish nipa ne image adenti ne yentimi masabe imprediasa enkrama ya wono madane yema wono na let's sleep indoors lie adentia chese Ghana de bibia agesobo ko wu ankra bibia ko wu enye obi kra no aden anu oni Suzzy Williams se no oni Suzzy Williams se forgetting say we as nipa ni nipa din se nipa na wo se nipa nya aboa na wo se nipa in fact areho wotena se na hwe ade na nama McBrown ayamo man in terms of enigide me se to da minima mi bi also hwe McBrown ne kodjon cancer movie no da konfa no che doctor na num ton wo se ma me no che se wo sorry ye no is that a depression what you say hwe ahon fama ye nua ba se de e free so share movie industry ase obi akra sa abre nkodi adwuma na to sansa 10 ye ene ye friend sen se de ese bi gu ne ho fi no e do so dodo nipa ba ko na woni ba ye de awo twa ne mpoa ene wo konya ba ye se ye friend sen ye toy e wo so wo natural birth so no na ya na toda ye nua no ma ni bi wo ha ya mi di mo ho yawo be ma kwaka oba bi ho asem na se nye wo krom ha se de ma be si bia sori na enso ma nka se guo mu yonko ma no ehu fi wo krom ha wa bra obi anka hwe sababa waidin minua da bia me ka se mo se tra ba bi obi ahwe ansa na be sere na wasere no tra ma hwe ansa sa na be sere mi a wasere me eduru bra e wose ye ka no kure kire nipa ye hwe asofo ni bia nim ne ye ka no kure ne ye de kire wo no sa ade amoye no emmoa mo minua da bia me ka se so ye wadwen so do nsam yenu ebedidi a da bia no asem to obi nkase nyame asem ni ho nyame asem wo ho pa sabe bakwase na kase nyame ni ho nyame wo ho pa you all believe in God nemom eniema bi amode asem ne ye no mo ya ma sabe mpreduasa do no afronte gare e okrum a munya nim gu asesem no na areho covid e ba na mo hefa atamesi be wu na mo hefa Ebra Suzzy Williams e ba be wu when the predict yes ababa wa na ba be wu kamia ese BBC wi a na mo hye kotu akese ko ginagina mo puppet anim akese keka nsem ade na ekoso yi na 7 preduas asawde na nama McBrown kra compare Suzzy Williams ene ese ye ka no kra Suzzy Williams kanye na fene na nama McBrown 2001 that day sento movie ena na nama McBrown Miracle Films on the producers our movie no what you say hwe kwanye fa so ababa wane be rua movie industry obi ana o cheche ntare wo set so costumia ena dey ni nipa na oba be play role no wa ma ena ye di shame hwe kwanye fa so na na ma play role no at the end of this movie no na che say ono ankasa ni din kra na say e ya baba headline movie no
na ka se nipa we seven preduasa mo scriptures na nka sa mo kenkan ne tse nkofo bu ho a wa yo mo tse Abraham Nyankopon ka se Abraham do obehira o mehira no do obenome wo no manome no enu nti onse se ware a ya bona na ama McBrown din ekobe ofiri so hya ase ye mu ni din pada nenso ababa wa ne time bia okosoro 2003 with the help of Dada Boat eye miki osai beko. So my memories best serve me writer. The TV series ordered by Dada Boat na 30 minutes. And na Suzzy Williams that time no kra na friend Presla. What you say? In the movie proper na nkasa de nkibetimi akasa na na McBrown e baja Suzzy Williams. Inti so obi no obi sa na kire se obi no obi sa na kire se wo huna mane na ase de ya. Ade nti na ye so pa ye nua ba ne sa. Wa ye den Mimi nimene da. But me nipa bia me steady ade. Se Nyankopon hyira obi a ana se nipa a otumfo Nyankopon de ne bibi mimi hu amihu. No matter what munkofo no bi no mobeye untimi mfa baba wa ne mafom da. Enu ntini say if you can't beat them you better join them. Ade ntini yemusa no de nti ada bia wo kosoro. No so mfiase ne nko nkyerɛkyerɛ mu bi na mo nso mo pick it up dance ye dia no say no yete he ya TV show no hosti United Television yes onima de onim hwe e ko drum re bi kra ma court won sensem ye den ebam ababa wa no ko dru otu ne botomo se metua ma we ampa yeso onim hwe wankɔ radio school wanye bibia enu nti edrumre bi moyeden ofree program no so enen ye nua ba Miss G ene host program no she is doing well as well nenso ede ensem ne yenso yeka because Miss G ono ne ko journalism school a ne hu so oye right person obetimi afete job no nenso na ede na ekɔ Minkasa Miss G nyade yen kro na ye kasa na na McBrown ni certificate onkom obi o certificate mra no enra mo me hwe asemesi United Show Base yen hwe asemesi ye United Show Base eye Miss G any Mr Logic intem afa Ghana fo na nkasa say Miss G should learn on the job minua Nyankopon adoma kyede aduru bra wasa Ghana fo tena se ehunu se school nka ho Djka kan sembi se nyame hyira wa no we hyira wo o do pa wi legon dan no na berry kan university dan no na ko wi UCC dan no e ka ho yenimu sa ne Nyankopon abon nkofo bi no what you say enu nti aduru bra e wo se ye ma baba wa ne din da kakra na wo sofo adu asare so wan na me ba so said you now o body gestures ni sibitie no eti said you said you wunim bibi e was one on a hwema no I've done this video but sa day no na me pese me study ade akwa akiri ba masa akotwe video ni bebre ehun se no ade asofo ye ne 7 preduasa 7 nsi hunu na odi ye no eti said you now wo ye no pese wo ye bibi ama obi ehun se McBrown enim Suzzy Williams wo ni hu bi eno nte chenchenchen a wo so na hwe ne maame edi enti na obi maame ewu McBrown no kwa na ni Suzzy Williams acte mi bisa asemo ono kwa na ni Suzzy Williams acte chenchenchen a wo so no na hwe no chenchenchen a wo so na hwe no I'm saying this on authority omo brofo bia na omo taka as a man of God wan na enya me kwaku say what say ono McBrown mommy e was abusumi bia wantimi ama okra no na nye sei na wo no wan kasa wote wo ye dey ade na wote wo ye minua eya mom yen kai nipa bra ansane akai wo mu yedie wate yen kai nipa bre ansane akai wo mu yedie this is a lady ne nsaba ako enkai kura da bia da anke bompa ye de ma no the 7 preduasa anya amoku asanka ya amoadwoa Suzzy Williams accident na McBrown accident ba na mangu minkasa Suzzy wu ye ne chese bia ne bone na emum
Suzzy Williams nam accident so wi em ye de hye na na McBrown dia McBrown accident ne nso no eye hwan ya heu monto mo bo ase ate okay me feel monto mo bo ase ne wi ase daha enru hwa yemfa kasa don sese obo am a man of God na me busa se ye wo wi ase mu hwan na ye nyankopon ado hwan na ye nyame kwakuo kasasa eno obi ne maame nkasa because of enkom hye bi asofu bi aka akere no obi ne kunu etedan ba ko omo ti ado anwoma so because of nkom hye obi wa abrochire ni nuanom kra wo mre wo musika emfa ntobi aduane ni ko osofu aka akere ne se unua we wudi sika bre na odo obekọ ba bi akwa ye waduro obi atete obi enkwala bi ne omo maame ntem me ye witness me hia bi Mishia maami ono ankasa ma wa abrochira o ma beju omo nananom wa ha adan nti na omo komanfo omo nananom anko so omo maami na so omo banum to ama kwala ne bayi ti asai so omo hwe maami no omo sa po omo ma ne dia ma omo maami no edi entia omo sofo aka atro omo so omo maami ye bayifo ti maami ne stress ransan wedi what is going on into you sure so my we nyame be hira yen we are sure so my we nyame be hira yen Omaya da bia obi ye bibia ye de kwhye ye sebe ye de hye bonsam obi ye bibia ye de hye bonsam nanso ya na ye refi e kamia ye se ase nyankopon won hyira nipa biem sa na Ghana for ye pa akire wo adwumam sesi na wudi ye kakra bia an wakwaje aduru na wonim sa no ade na aduru na nipa na kwaje no wo nkwaje bie na wonso ntimi ma reach nipa na position Mumienhwe na da bia me kan se mu yi se ena de mefa eja de mefa eno na de kro no ba why wadwen se waka fa ho adi me na kan se bi wo se ma fama die wo se da ho twen we mumienhwe yie ekwan ye de nkofo bi no mo fa so no ekwan ye de celebrities ni bi fa so no areho na meka se me die me nua no ma ne bim kra ho na ya na me du omo ho yaw and if you was nigga about bonten say maame Suzzy Williams etiase na oba no okonya accident no and ajo 130 on any boyfriend and ajo 130 akola sa no 23 years 130 on any boyfriend ehon wabusa okon hefa okoye den Satan na McBrown kra no ni Ghana. Satan na McBrown no ni Ghana. Wo busa ho. Fiaso as nigga bobo places bebre. Ani eta akoto ababa wa no. O ma mi kra so kra no. Watu anum tu aka se oba no no onim niema bi nonom, onim niema bi rim niema bi tafre. Enti ewuo we 7 preduasa enke ye de hye obi. Asofo adu asare so one me pesa me use the din sofo no kra ma and the radio presenters bi nya ho senka mete wa minim nkofo bebre o ma contact me se kojo ki entia sorry because unim kasa da bi enya ma doma chede no nyankopon frɛ me se me metia sorry mi akura mi nya time mi nya daje ya mi nshira na ma onipa ye odefo obra dwuma mfa bi nka ho inti adu asare wabusa ho wabusa maame no ade pote mo busa mo ho da questions no sabra ni gan no okwan fa na adu 130 kwala o maame ada no okwan fa enfa na no free ba ana okọ set so na boy ne nso no ye ne den because maame na nkasa tu nanum tu se sa time boy na no ne nam no na Suzzy Williams anya broken heart tie nam ne broken heart num ene ma ne kofa boy na one ne nam om konya accident no na me kwa de me problem ne say accident kuro ya am okay na na ma McBrown so anya bi to no so hwan ne de ko hye no McBrown wu yanke benya obi nso de ahye no adan na motesa adan na madana mo amammoyefo asofo bi e wo kuro ma e na mo pese mo sei Ghana adan
we are about 2 years baba be 7 producer ensemhunu bebre semhunu nko a yenua no mabrochirefo aduru bre wo sem mama ni da ho kosa toda na obi frame Djka obi ayemse a ya na eme ya aduru bra e wo sem mama ni da ho minua se waware anya toda ya busa ho usuban woye bema na toda na adwuma nkoyie adwuma mu panyin da bi ompe wasama e toda ya busa ho usuban u colleague na ya na ye penasam no she that tenase na busa ne say u secret ne say ope wasama obeka akire nya ne ema nyina na ye bonsam ade bi ho efiri yankasa momma na nama McBrown ama ageman momma ni din na na nama nso e wasa wo sorry oba e wasa wo sorry puso ho kakra embra wo ho nanki ajeli nkofo mienu miensa bi afa ho a next time ko bi kan wasama nko be hwe adan ede enko McBrown wa yeden odi yenhwe nkofo a McBrown no omo share acting as bebre na sabre ebi kura gya ware asofo ebi no gya acting nanso still ababa wane da so gina ne na so yenhwe aduane noan actress ni bebre na de omo ho ko shem yemusa say are they still raining Nana McBrown still ugina ne na so hosting of TV programs actress dodo say na fiase ebi kura fiase ja McBrown nanso bebre na agyan still McBrown is still McBrown nyankopon na ehira no aduru bra wose yete sa asem na se simple logic entrance mo obi nka ncho se tonchini di no onumokum mi hu ya wo senko waben nene nka utonsi ya utenasi ya na wabo ni gigigi nenka baby ya McBrown wo bia nko afiase no wakasa nenko awro no ho me na me ye nipa so mesisi eno ne ebe hu se sofo wabin otom na nyem ahunahunu na mu intimidation no enkosi aga na make a dru bra wose ye ka no kure hwemonim ne ye ka no kure kire mo sei wo man no tie ne panyi bi diska kura wontime nka ade o ye panyi nti wano tia na wano atia panyi Bible no nso chidi saa akola akoye dia won kodem unwenwe ni yi na abenkwan ne yesa ne senkra no abenkwan ene yesa ne senkra wa muani anso de wo a ehwerew me eda baba wa we ben na onse se wayi ne ho afri acting ne ho ahwani mu ebeye me dese because wa bre McBrown wa bre pomo ma bre power Ghana ha ebi ni yenu aba no ena ni kunu wanyini che ni kunu ona boni kunu akon homa na mo maso mu nim no wa wonim na na ma McBrown kunu maso no kobusa na se ana brand be pe your friend is saying your friend is saying Silver FM then time your general manager Mr. Jeffrey Asare nebe busa Maxwell ase na busua ase Jeffrey Asare ni auntie any your friend is saying Maxwell maame na japade ne hiema maame na hwie agu krom ha no enya asam ketwa McBrown so osika cha na say munnimun samwa ya mamonka stores ahodo amaame na hwie agu nkramam nenka ono okay ono kura na hwe ni kuna nenka aye den be man so kwa aware pa eye se be man so kwa aware pa eye to ono nenka hwe ni kunu kura na nenka aye den no timi buna na nsebu ye nyina nso yenim se na na McBrown say 7 producer accident ukunu ma wo kapre o ma wo hwe
otimi so mu bu wa otimi bu be na wotwe ne asa lock wo hyedem unya celebrity nti ye nanso ba bonte be ka obi ba ho asam ya je adofo bo onwum bi osem ye kronfo bi wo fie me ya hyawo ne bi wo fie osema no ye bi wo fie me ye wudi ne bi wo fie efie bie ne ho aye onye ni de odi mensem wom eya mu susu nkan kofo ho nsem wate what can be the free necro bow down your head in shame one hwe nyankopon obetua woka due pay money transfer ebi ana person transfer ska na o de bagana mo US Canada application we na also use due pay money transfer but mo dey also be use me promo code ni Djka we use so anche when you $5 now the account sika no they all send this kind so abrane Ghana na yento hwe yento capre e due pay eno no bia e use ene mani abre cause areho me da say so je bre na hwe me bye bye.